Luwa wonin pakai su Krista minin kangai lut naw kazanaw salam jong kahin pewe so pite hone ngai damin ajo ajo ite saidam ka camera he themkhat adjust kabol thailo ji achu tracking tabang chin a hin tu abang chu aile themkhat a clear tan so pite ho nene he thim pe win lang azu camera he ai thelo je achu tu a he tuni ni tha he no ang sunga he so pite ho tuni ni tha he no ang sunga chu tauna thilbol thei dan chung chang thu a he ka se ding a hin chi chi biham ti le so pite ho eho Christian ihin kho a he ehon su mil thelo point li eho ihin kho a he nitin hin kho a practical a he bolding a lom hicheng point thum hi tunin litha hi hichi point li la he point khat chu number 1 point chu tuni hi ka shading a hi in so pite ha chichu paham ti le chichu tauna he in so pite ho e ho hin khwa hi ajwa ka sei ma banga chu point liya he point li chu ipp ham ti le number 1 a hi prayer eo Christian chate eo Christian hin khwa hi hichi prayer chu most important a hi eho Christian chate dinga chu hichi prayer chu number 1 a hin so pite ho eho without prayer we cannot become a child of children of God. Without prayer we cannot be the child of God. So prayer chu eho ihin khwa hi most important a hin so pite ho number 2 a chu hile Bible simding eho pathin chate ho ihiule Bible chu simte te ding henge mi kon khat Bible sim thelo lekha sim thelo ho jong umda hi pun so pite ho ama ho dinga chu le howin kaiding pastorin thu ase ho chu hoi ta lunglut ta he ngai ding chi chu a hi in chuting le thum channa chu le eho ilung sunga chu koiding Bible sim ho he ilung sunga koiding but pastor in thu se ho he sermon ho he ehon ja jo a he ilung sunga koiding li channa chu le pyam ti le sopite ho li channa chu le thunun ding chichu ahin ale tunil ha he sopite hono angsunga he tauna the power of prayer chungchanga he chom chakhat he kaholim nomin khavega sim thang kating laya hi pawa jong lekha bul lekha khat umahin Bible muntam ta akimuna tauna he thil tam ta abol damin athiding ho jong hudo ahu do ahuvin sopite ho Bible simting le thil kidang ta he kimoi na hi eho hin khwa hi thil kidang ta aum lo jia chu pathenin thil kidang ta abol poi pathenin na to poi tia chu ehon discourage
बोलोडिंग सोपिते हो हेंगे एहो हिनखुआ ही हिची ही लो माई थे थिलकिदंग ता ही एहो हिनखुआ ही एहोन इमू लो माई थे एहोन इमू लो मना चो लेसी चुंगा ही हिची ही लो हे ती हिथे लो चो सिया चो तुनी ही सोपिते हो तुनी कसई दो नोम चुई पे हम तिले एहोन थिलकिदंग ता ही लेसी चुंगा मुंतम ता ही थिलकिदंग ता हो जों किमुन अही सिया चु तुनी निला ही सोपिते हो नो आंग सुंगा ही the prayer the power of prayer tauna thilbol theidan hi chomchakhan hi kaholim ding a hi in number 1 a hi Daniel a tawin a hi le pathenin ama hin kho le aloi ho hin kho ahu do in chule thusimin den tai henge bible le iveting le bible simting le Daniel chungchanga hi nohon jong na he dukata asanin Daniel hi निखत ले थुम्बे बे माही हिंजिंग पथेन सुक हिंजिंग पथेन को मास किताव हिन सोपिते हो सिया ही दानियल हिन खो ही हासत ना गेन थे ना तम ता जोंग ले पथेन ना पन पी हिन सोपिते हो हेचापना चो इपी इमु वम तिले इपिन एहन इपी applicable इपी एहन इखद की बोल थेम तिले सन सोपिते हो एहन पथेन को माहि तासन नहीं ता पथेन को माहि इताव तिंगले पथेनिन हासन नगेन थेना ओम तिंगले ही पथेनिन ए पन पी दिव हे तिचु कसे दो नोमिन सोपिते हो Daniel hin khua jong ehon imubin sia chu tuni hi sopite ho no hom sanga chu kasei do nom chai le eho Christian hin kho hi taw na he let us be a prayerful man or woman taw na he पथेन तो किनाई दिंग फा से पथेन तो किनाई कि गुई जो दिंग ती चु तुनी निला हे नो आंसुंगा चु कसे दो नो में नहीं सोपिते हो अनि चन्ना चु अहिले पोल अताव भी नहीं ले एशिया माइनर ले यूरोप गमा ही हबुंग तंग ता सादो तुंदो इन उमिन अही मिथेंग पोलिन जोंग पथेन को माहे अमाइन पथेना prayerful पथेन को मा तावना ही अमाइन तावना हिन को a prayerful life सुकी मंग अहिन सोपिते हो सिया छु यूरोप गमा ही तम ता तुनी ही मिथेंग पोलिन थिलकिदंग ता बोल churches हो establish हो तुनी ही एहोन बाइबल आजों की मुन नहीं चितबंग चुन थुम चन्ना सुतुनी कसई दो नोम चु इपिहम तिले जॉन वेस्लिन अतावी नहीं ले इंग्लैंड गमा हल थाना रिवाइवल अहोंगिन चुले कीचार त फ्रांस रेवोल्यूशन ना कोनिन हुदो अन्ना हिवे जॉन वेस्ली ही इंग्लैंड गम लंग हो ब्रिटिश लंग हो सापते हो अहिविन अमाय नसता पथेन को मा ताव ना नहीं जियाचु इंग्लैंड गमा ही रिवाइवल उमहिन सोपिते हो जुतिंग ले हिचिलाया सु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मसंगा सु फ्रांस रेवोल्यूशन सु इत नसता ही इति सैदम गमखट ही colonize boarding आ ही नसता इखट उमहिन अहिन पथेनिन ब्रिटिश ते ही कि मंगचइन पथेन चाते हो तावना अंगाई जे नहीं ले
kidang tain kichat ta France revolution a konin hudona ana hiuve ti chun ehon imovin sopite ho tuni ehon jong hasat na gen theina chuting le innam mi pite India sung hichi political issue hotam ta umda ipon sopite umahin jingni khole ahong ding ni khole ipi hong deham itute ichate khanga he ipi deham tichi on lungkham henge ke jong mi hem kai en ke jong ka le ipi da ho katia heta chu iti sai deham kalung sunga he iti sai dam tension na tension chu da hi pon sopita ahin hi jong le tuni tha be a he hon gelutin pathenin ija kai ahong ding nikho maban nikho ija kai hi pathena ko mai taw tingle ehon ihin ko hi prayerful life a hi tingle pathenin imajo se chu ama hin ei pan piding chu tingle a lampi ei gon piding ti chu su mi lo di he ti chu kas so pite ho no masanga chu kasei donum a hi chuting le Lina he Reverend Dr. Paul Yonggi Cho atawin ahi le vanoi leisena hobung mipi tam na pen 7,50,000 lakh sagi le sang som nga hobung mi tuhin ane tai. Praise the Lord. Kidang lo ham sopite ho. Kidang lo ham. Hichi Reverend Dr. Paul Yonggi Cho. Hichi hi South Korea lang ho pastor hin. Ama he tauna a prayerful man. Tauna hinko kimang tauna hinko kimang mi ahin. Siya so ama hobunga hitu ahi 7,50,000 a member umta na hi sopito 7,50,000 kiti chu mai lo chu hobung kharna hi 7,50,000 kiti chu wonderful hichi hi ipg nam tile a leader a pastor chu pathena hajia chu pathenin mi hi lagao hi anhab be pi ahin so pite hiya chu bible in Matthew bung gup chang som thum le thuma chu ehon imovin hecha chu ipg am tile seek ye first the kingdom of God and it shall be added unto you amasape na chu pathin thildei chu evol masading pathena chu tong masading pathena harding pathen to ijui gobding gui jobding pathen to harding pathen to kinaiding chuting le avana he ehon ipi adevam ija kai chu pathenin ap ding nei we sobite ho ipi na deham sana dangka na deham ministry a he successful ministry na deham service na deham ipi na deham ija kai chu pathenin ap ding he eima talent dungjuya eiman thilbol the ipi lampanga he ehon
e hoi fit for ham hi chi dung je a chu pathian in ap de he ti chu tu ni hi na ho ang sunga chu ka sei don num e hi so pi te ho ke testimony chu ka sei le ningkuma hi 2023 last December a hi Manipura kona hi Siliguri Darjeeling chu hilanga chu kaung ahin hicha chu ke ho hi ke a hi in kaloinu chu teng le ka cha te ni ke ho in ko wa mi li bo ka hin ahile hilanga kaung na wa he hilanga church planting building hilanga chu mi 18th century apana chu ministry ki bola hin church jong so aitan hi jong le mi tam ta he iti sai dam pathian hello ho jong bhari tam ta ma hin so pite ho ahile ka vision ka burden chu ele piham tile church planting building tia chu kahong a hin hi church planting a chu hilanga la koima hetlo koima he het mi jong ka nei lo kaloi ho chu hin ai wanga hi ama ho chu ama ministry a he busy hin ama ho tun nung zui ding jong henge nikhat ni hapta khat hapta ni thakhat thani ama ho nung zui ding chu hi the ding ai awa ahin kumhlung ke ama ho nung zui le ti chu hi thelo ahin so piteo sia chu pathian ko ma chu katawin so piteo pathian ko ma chu pathian ke ma na to ding kahung ai poi nan na to dinga chu kahung ai in nang in lampi nei na hon pe ji a chu hilanga chu kahung ai so pit pathian sia chu nan nangin nan nei ki thopi lo al chun ken ke hi ma cha jang kai pon nangin nei ki thopi lo al chun kamol so lo ding a hi success kamung lo ding a hi tia chu pathian ko ma ka tawin a hi le pathian in kitang tain ka hin khwa hi pathian in na to in so pite tu a hi hobung group fellowship neu cha group lang chu ta na hi so pite ho hi chi group la hi to he thum chu ke main ekhat ka vet suijin a thum chu hi le kaloi pa partner ka disciple ama chu ekhat amain ki vet sui ahin tu hi mi som thum chung lang chu baptize ka bolta na hi so pite ho ale hichi hi ke thahat na ke chi na thip na ji a hi pon hichi hi pathian jala chu ahin so pite ho ke hindi paw jong hoi ta ka tho thelo hilangai nepali keu se hilo hindi jong tho ding chuting le bengali jong chuting le adivasi jong sia chu ija kai hi pathianin ei pan pi in pathianin ei pan pi ja chu tu a hi aga hi kamoi na hi hi tauna thilbol theidan tauna ji a chu hin so pite ho chuting le number nga na hi manipur lang ho mi a hi in pastor mixa le pastor somni le gup ching charoi mol okhrula angolin nigup ataun a hi le tu ni hin tangkhul te hi vanoya e thing hlang mi la dinga politics lama mi hethe khat a hi tawin a hi tangkhul te hi manipura hi pathian home se pen a hi
pathianin amoho kimang chain tun amoho hi miching chuting le politics langa jong sangpen tia chu ehon I heowin thu hi ha se daw se dang kating kasei do nom chi pham tile pathianin kimang chain Bible a sei tabanga chu kidang tain Bible a imovin pathin koma kivel ho pathin ang sunga lungne ta hung ho he pathinin kimang che ti chu imu wanga chu hichi pastor mixa le pastor somni le gup hichi hi kum som sagi masang thu chu hi in sopite ho 50-60 years before tungchang thu chu hi in tuni ehon inam mite ijat mite insung mite iveng sung mite ehon kipun khomutin tua hi pathina hanutin tautin pathini nikhatle ehon igel sanga he hoizoa fazoa pathinin ei pan pi du he ei pui hoi du he ti chu tuni ka sei do nom e so bite ho tuan achai na pena chu biligram chung changa chu ipiagiam tilelaya he biligram atawin akhub bu jong ata den in jong tokhon tabang leo ahitan ahilet tuni hin vanole set chunga pathenin aman cha min thang ta khat ahung hitai Billy Graham in jong pathen ko mai ha tawa akhub bu kiti chu hichi ikhat a hin ata ja chu chi hi ikhat ata den tabang chu mai aha taw wal jia chu sia chu laya hi tuni hi ka sei do hola chu sopite ho tauna thilbol thei dan chung chang thu a chu ka se a hi in paule ham jia chu iti sei ham ka sei thing lal ho jong tam ta ding ka ta sanin ijong le nei ne he thim pi win lang sopite ho tua hi tauna ka nei masanga chu hichi kachai masanga chu si life kachai masanga chu tu ni hi sopite ho no ko ma ka sei do nom chu ile no ho tauna prayer point ho nane wale lung se tan prayer point hi comments a hi hin jin lang heni khat tin ka sei do nom e sopite ho if you have a prayer request please kindly comment no ho prayer request hi comments a hin se pi win lang ke man tauna kaman bidding chuting le whenever I remember you cha jong tauna kaman bidding he ka tauna no min jong ka jaw sa ding he ti chu ka sei do no me so bideo Sir Nepala chu pathin na to preaching gospel it's an hasa Christian population is that well apha hasat na kiti chu amun ne na puin amun iti sei daham abang mun khana chu restricted jong umahin hichi chu lekai ailo le gam Nepal chu country khat hiya chu hichu iti sei daham
munjo sia chu persecution chu umlo ahin munjo se chu anop na kiti chong umlo ahin so pite hi chi chu tua hi Christian ho hi almost ama ho government data dongjuya chu lak som chunglang chu asejin ahin asunga chu ijat hamti chu exact data bang chu tu ge hi umlo ahin so pite again theina ha san na chong ahin ijong le azwa ka sema banga chu area en kipuai abang khatua hi dahading kiti mun hi western Nepal ahi in tamang ho iti saidam hat na gamti dam na tamang ho tamnam pen gam chu ahi in hicha chu 80% chu Christian ahi hichi district hilo chi Ruby Valley kiti mun khat umain hichi valley a chu 80% chu Christian ahin mun choma chu iveting le 1% umlo jong umain hichi chu itisem amunin kipu okay chu chile okay ke ma tauna ning kating jinglang le hi Bible iti simding chungchang thua hi kahol lim ding ahi in so pite ho jinglang le life a su kahong kit ding ahi in chuting le hichi hitwa hi thado pawa hi hichi life ma kahong nawa hi pm tile henge Nepali channel jong kanein kia Nepali channel jong umahin Nepali channel jong ka bolin Hindi channel jong kane Hindi ajong English jong itel English jong boling ka tiin ale pau hi het channa chu ke dinga jong iti sedam pha hin ya chu iti sedam hilanga he tha to pau ki thomi hi umbe se loin eta chu live ki bol chuting le video a hi chomcha cha video ho hi ka bol ting le ke ding a phat chom na chi pham ti le pau jong su mil loading hi chi chu pau jing ding na he jing na dinga chu ki bol a hi in chuting le pathen lo pi na dinga jong pathenin chi na le thip na apg a chu tu ni hi pathen lungse na jalan pau gup lang ka tho the a hin number 1 a pau thado kuki pau number 2 tamang pau number 3 Nepali pau number 4 Meitei pau number 5 Hindi pau number 6 Sap pau 6 languages I can speak chuting le tua hi Bengali Adivasi kajil pet ahin supitya iti chu ahin imajo se chu pathin jala chu ahi iti chu ka se do nom okay pha jong sotan keima tauna kanei ding ahi supitya tauna ne ute परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई बिन्ती गर्छौं आजको यो संगतिमा तपाईले हामीलाई साथ दिनुभयो प्रभु आज कुकी भाषाबाट पनि तपाई परमेश्वरको वचन प्रार्थनाको सामर्थ र शक्तिको विषयमा दुई चारवटा कुरा राख्न पाउँदा फेरि प्रभु साच्चै नै म खुसी छु प्रभु तपाई परमेश्वरले आशिष गर्नुहोस् जसले यो वचन सुनेको छ प्रभु उनीहरुको जीवनमा तपाईले अद्भुत रूपमा काम गर्नुहोस् सबै कुरा तपाईको चरणमा राख्दै आशिष माग्छु येशू तपाईको नाममा आमेन ओके जय मसीह।